Buka Morris hodi hadiah melarang, nuda responsabilidade husi ina noama. Hanesang lorong bembaing hahutu kusenolo der balete. Temperatura bele liu grau Celsius tolonolo, momento siranesane. So asei emahong date maksai fating hakmatek, bai mahotu halau atividade hodiak. Mai be balon fale la precisa fating mahono hakmatek, atau bele halau sirne serviço, importante maksirane produto foling duni. Juli Soares Susi Maliana, hotinan tolonolo resin rua, hanesem vendedor ambulante ida, nebe durante tina ida racing, fan cigarro, pulsa no máscara, e a estrada bot, are portudili newei. Nehili hamrik ya loromanas, tamba considera faten estratégico atau heten cliente. Airing eletricidade nia maksai mahom bania, iha loromanas, no muro lolong, maksai fatin bania hodi sadera netik wen hirane koleng. Nia la iha bukai rumah hodi kesi netik kabung, mai be hodeit be akuaida na tom bania, balmusu no hangkalania. Julius sempre só seitum folin centavos limanolo iha dalang nini. Hela iha bekora, ya umalugado, kakos hamutu kone feng, o anaing ida no aling nain tolu, nia nudar uang manebot ba maungaling nain senolore singida. Inisiativa tu fansa sangne mai husi ne anrasi, tamba durante ne sira mai dile, ne feri kuandit mak serviço, no nia heng la barik iha uma. Ne horário serviço ne, hahu tuku hitu dader, to fali tuku senolo kalang. Nia hak tuir, lorong ida, nia bele hetan rendimento to dolar americano atau srua, ho osan sirane, balon rai bele sosa fila fali sesanga tu fanya, no balon fali hodi selu balin sirane escola, no precisa necessidade uma larang. Nia alina en ruane, escola iha 4 de setembro na met dili, no ida fali escola iha UNTL. Nia pela va jovem sira, la lika moya tu fansa sang. Tambali husi buat sirane, mak bele muda itane Morris. Reportagem Constantino Sávio, Televisão Timor Post.